Onga, poro mitega na tangi tuka selelen tite, poro mitega sama bantan tite, sama tombo, poro nonto batam sama kali gese tatam sama, poro mite kali na tangi tuka selelen tite, poro mlonto lite kaingolo itu mga batu pogo itu kaliga, poro garo tetengando kakonula lombako. Poro mite kaliga tumpah lite neten tanah lite, foto tan bilang sondong, anggam tan lite bilang malok, kut naik canggih tugas leleng, neka mga beras nu kena, neka mga ya kuas nu kota, poro naik canggih tugas leleng, poro lonto lite kain torok kain golo, poro rapi kut garing ke teti naik kali, punggaras kemaran te bang galas teti bantang. Kut mangasang ubang bulang asang bok loso gitu. Kut mangasang mesebekek lumbak ranga gitu. Kut mangasang pakai telan gua sang bembang nitamai gitu. Kut mangasang bating garing bianggera. Kut mangasang kain itang kawe itang ketiwal. Kut mangasang rani mangasang betul benta gitu. Hitu de lonto torok seronggang bate di sempo. Eta mai manga mete manga macing. Hol te todon ga. Vai mokken na vosel sapin sale. Nai tangi tuka telelen titi. Neka mangasang Barabara. neka mangonde holes neka mamjeng segitu. Neka mangasang doang bolot kena tentang naik. Porong rancing tenggaring naik gitu. Porong galas naba di tewantang gitu. Kut naik tangi tuka telelen titi. Koplo les ngasang todo kongkol. Abon ngasang bay mokel tu saling ngasang sapi. Itu revang agpede isempo. Eta may mga mati mga lirik. Amin. Terima kasih luar biasa ini Bapak Ambros lengkap teliti bawa revang pede ngaji aku bengkes tegida mikaliga poroma sangger to momolor itu so mo potang sangger lavado ane temu tanah mangrai. Va mainan lami validia latan sangge dan ngalis tukan hingga dite reveng cagavek pede dite por melorong tahun selavado one ne tenggolo kuduta vali magantanga regesi di maleke kuduta tadang sengasa rangkat agua ne ku todos ngan jogo tone ne tenggolo kutrame rais kalau sangge dasekai ne temu tarang kuduta cebo kecedek itu levele depasan boleh keloke basitara. Terima kasih. Demikian Demasekai, lain kali kita akan bertemu lagi dengan Koet dan Durit dari berbagai tokoh masyarakat. Jadi terima kasih Bapak.